Yeah, na said okay na de tuni nyina fra Friday no it is for everybody. And any segment ni nyina ye de agum na wonim se medical catch wado pay say ye ka fufuo party ho asem de ba Easter kwawu ne nso no kwawu de ye kwawu enti ye de kwawu bebrew na me che say ya wada by now na ginam efiada by now na ye butu Good Friday na ba bia wu kra ama ye nyina na de memenda ye ginam na kwasia da ye de agu na Monday ya sa bankran na ye de fufuo party no abeto aso ama but menya mpanimfo akese mienu ofiduam hanom a ye bedi nkomo mehu so masesa anom de so wa ha na de ma manigi ye ne se abro mka se lactose free because me lactose intolerant me yo mu di mbreki a ene anadwonemenda mewura ne saa ma de ache na se drink yi mitimi num bi sanse o madwene ye ho no mo de aba eti ma company fo a o mo di ye NOVUS Industries and Trading Limited o mo de anom de papa ba and ya sane lie e wa ha no no ni mu nkomo Francis dance waje wa ha afa George owusu sesunso e wa ha mpanifo mama che mama akwa aba ne mpombo ko de Yesu adom ye de nyankopon asepa George ye ni nkomo ye ka se NOVUS Industries and Trading Limited a adwuma be na wo ye bomudin ade de wo se bani patrim NOVUS Industries and Trading Limited adwuma ko a ya bagana foforo na yewo yebeka ne se niema miensa ene ye de abagana yewo Tickles diapers yewo Yes Ma'am diapers ene yewo NOVUS drinks diaper ya ye de boye okay na kwa udie esan se ye kwaje ye nti no eni je ye de drinks no ena ekokwa ye de fro people no necessary ntina NOVUS drinks ya base ye beka kwa Easter ne ho na obi bebisa se drinks no sane na wo ka no yes ya drinks no ya wo melon ano na ye kan ene wo kan ya utusu umu ye tusu ano enye concentrate eye fruit na nkasa melon fruit no ene ye squeeze na mo twe nsuo na free enye nsuo na mo de color na flavor so mo eye fruit na nkasa okay ene no wo ho ene ye wo coconut based drinks drinks okay enti ya wo eno 4 flavors ya wo coconut original ya white okay eno ya pure coconut drink and ya wo coconut mango okay and ya wo coconut pineapple and ya wo coconut banana okay enti obi o penny coconut no but onya mango kakra de fryer enti eno no wa choose coconut mango obi o pe coconut ne pineapple no eno so wo ho coconut ne banana eno wo ho ne se nyina coconut ne ye base ewom but flavor wo pa ka coconut ne ho no se banana o se mango eno na be kire bottle kwa ye de be ma nti wo pene se coconut milk ne nkwa no be nya no fita no but wo pe ne banana eno bi wo ho ene pineapple rabrobe okay na mango de so e wo ho no mo oh wow mame nko Francis nso ho ne ani nkomo Francis na enti na afi mo se kwawu mo ne na efro people yi Easter kwawu no agidin pa branda oba obi a odi Easter activities akibia no enim se ne tie ana nsi atwa mu nyina no yenim se ne ye kwawu na eho enso tie eni nti na afie yesi ye de ye ho ebebo kwawu na ya mamanfo ehunu se drink foforo bi nso aba o de ka kwawu ne ho edi Easter na ebe mana koyi drinks bebre wodwa so odi enti e wo se mekwa mekope NOVUS mudia be na ye exceptional ya dwene amanfo ho eni nti se de odi kan no we eye drink a wonom a wo a ompe milk ne ade ne enhaw okay ana milk ne nso enye nantwie milk ni bi plant based milk okay eni nti ya dwene mo ho ana ye de aba eboa ema onoma enhaw ebie won so wo a wontumi sikire ne niema no eno nso we eda form kra the raw no na se mo enye carbonated drink there be enye carbonated natural natural
okay eni nti bibia onya bia no e natural aduaba no mara wo fu ye frama gina yem kororo utimi se kala na yesi kire nko we nya no bia dabi we so ebia no coconut dia ne yetwa eyini kakra me hu se bibi de demu nkete ka bo sa se eno na wo bom a unya atenka ne se me nomo a menya bibi are no we menya bibi are wo chi atenka ne beba yi pa okay je se me ya fast emo ya be mo ka ho bi ya fast se dia de si hwebe no na utimi the way sa wo ye wo soakings na ompe sichire ompe we ompe meka no ase watu afra na wanum drink ne gum na yo hia ne gade unya oats yo hia wo hia afra cornflakes o de fra o de nom fe ya shafi mo ne yakwawu no benefit be ne ebenya achede be promo be na mo ma ye oh I know there bebre ya ma between 10 to 20% discount obi on here be fro kwa uni bia ya tebo na so amao na wo so upese wutu ade ko ebia wo fi so menya na ba akwa na pese wo ko bie ebi wo so menya na wo ton a ya betete so wo kwa amao any discount ne ma bebra ya promise ese metini ya mo so asan bebre dia ko fro pepo no ya fro pepo no enti obi betima be start business e wo kwa because ya ko bomi de ohia ne ice chest ohia wa ice chest a wo ba ya de be ma na so wo ko na ya ko gine na akotonton na watonton na so wa ewia na no ye den ya wo so wo di dwa no me do for contact bi ho no mo a obi betumi afra ya brana so na yenko contact no 0533 0533 733 028 sisu bi mame 0533 733 028 okay enti se nipa krofre na so wo pe drinks papa yi bi atu akoton wa ne sa ebe kan ana enkran hanso ye wo 0.1 kwabenya 0.1 kwabenya okay ene na se mo amoton drinks wo traffic mu no yesere mo aba because me said the kubeni gugu ase ame akora na fasting de nyamje so de chebe ebe ye de so be wi ebe ye de me ko pega de wani mu na ja ma pebo ma betu afra na se me na me kro no abusia Easter yi kwawu ye kwakodi enu nti ena NOVUS Industries and Trading Limited de anom de papa yi aba na maka che o se edoso hia ye wo ho me mbufu kura bitimi yi bi chem wo kwawu grounds na so wa be sama ma Philippa wa be ji kwawu aso no metal drinks entiensia wo ho na mi jema wa sister Sandy be a guy the guy's queen ye di kwawu nkobo no na ye di fufuo party nso ho nkomo yakopon ya Adom Easter Monday ye free kwawu bedu kwasi ada na ne joada ye so for ayo na be di free enti sister Sandy so de nkomo cheche to so bedwam so ni enko ba bia